Israel le Palestine kikah kidawna him kham ongom do na ding deisa na zala Friday Nisim somni le thum ni khwa Paris khopia Qatar Egyptian chule US mediator hoto ki hona ananei o achai kun lamin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in ngi na ti su demand pa anadin PA kitin hi Israel thusu mi ho sei dungzuin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu apan na ho chu high level Palestine security prisoner kilhado ho chu Qatar gama toldo ding deport bolding hichu pre condition heading chule ani na a ningkum October ha kalhum ki patna kon galhinga gaza mona anikiman mi jale som thumo chu hado a hi ka si uwa kinup to na del chu chil ha pi hiloding ti a hi hichi Israel Prime Minister pa pan na chu official loi khat chun ha ta dem na ani jun ki hol ha na chil ha kon cha a vai hom na sunga far right element lamkai ho su lung hlein ding atup hidanin asiu na hi Israel Prime Minister Netanyahu hi atha ki ho chamna ding hi alunglut a hi poi ativ na hi ama hin hlang phong ta na sei chu ki ho na achila thein ding a Hamas ten ai thei ding lom ta a apan naw adin muno khelo nga ye an ti sa hi chule Nisim somni lego Monday ni khochun Israel Prime Minister office a kon thu phonin hi chi ki ho na hi chi thading jing jong le Israel sipai ten Gaza munami pite lo do na ding ki gut na ane ve an tin hi chi tu to ki man in United Nations General Secretary Antonio Guterres in Israel sipaiten Gaza hanglam kai khupi Rafah muna all out offensive bol go no hin thikung chunga achai na hi ajot pi ki khian lut ki go to banga hi an tin khautain gi na zong an ne zin hi amana se ben a Palestine gamsunga Rafah mun hi United Nations Humanitarian Aid honato le pansa na mun pi poi mota khan hin hichilai muna gal bol khum ding kiti hi Palestine mihim million var hodinga hi mantha na lenta khat ahung hi ding dan khota ana seina bana agang thei pena humanitarian ceasefire au ma akiman hozong condition umlawa ha do hi ne dingin khota in ana seina hi Nisim somni lenga pathini kho nilha lamchun Israel Defense Force ten Rafah muna ki dauna ding mun ho akun Palestine milham ho tol do na ding ki gunna plan chu Israel War Cabinet anga anapilu tawin hi Israel sipai ten asainawa Hamas galgu bol battalion zakhatla atwa omtasun battalion somni langa vel hi Rafah muna hi kisel hi ve ativin hi hichi bulu na ding hin dakal li mi pite ki hodo na ding phat api ve tinjong akisei na hi tilso dat ma umta khana United States Air Force tongjing lai active member khat Nisim somni langa Sunday ni khochun Washington khupia Israeli embassy maya amale ama live stream bolin maya aniki halzen na satain anamasangin khunungin ahin kho na bailota na hi tilso to ki manin tulu nen asaina mi pachun Palestine mi pite Israelin nam khat hi na sumang ding agut na chunga ki tim zo tulowa alung kim lo na vet sa na abolin asayo na hi achi sa kumsang ni somni lethum December hasunga zong Atlanta khupia Israel consulate maya mi khat zong hiti achu thau aniki chama aniki halin neki sei na hi hichilai mun chun Palestine flag zong ki daladanin aki sei na hi security officer wa kontulu dina seina Israel sipaiten Lebanon solam kai anabulunava Hezbollah galgu bol mi ni intina na toon sule mi thum amachange ati na hi hichithil su hi Gaza muna boina ahung thaum zawapat Israelin Lebanon solam kaya bomaka khumna amasapin na ahinalize na hi Israel sipaiten beka phaisama balbe khupia panmun ni ta chu anabulu win asayun hichilai mun chun Hezbollah galgu bol ho in pansana anezin asayun hi bulu ne hi achi samon de ni khwa Israel te drone ki kapla azia le thuna bolovin asayun hi he thei khat chu Lebanon Gamsung
Langlonglam kaya Hezbollah galgu bolho pansa namun hi Israel sipaitian anabulu jing saw khat anahi tu sunga bulu nahi gal ki panapat Israel in Lebanon gamsung langpi abulu masat na pin ahinalaizin nahi Hezbollah te defense unit ho namun ki kamin tu su na sei nahi alangkana Hezbollah galgu bolho hin Gaza a chamna ahong do kit ka sia Israel bulu nahi achil ha pi jingding ovin asayu nahi Israelin galgu bolhon Israel chunga buluna anei chanova hitabang le thuna kine jingding a hi tikin unahi thilso ho hi gamgi china milam ho dinga lungim ta khat so hi Churachandpur district hop sunga internet ban ki zoma government in inquiring tu anukha pen joint secretary home Government of Manipur mina kisodo internet khaban zomna anglongding Mars Nisim Nichan suksau bena anai kitnaw sunga ITLF in Union Home Minister Amit Shah hinga internet ahong ki kha zomjinga Churachandpur district sunga relief adinga ration ki khana thwa ki kumna anai dingin lekha thotna anani zunahi lekha thonin asei bena hitabang chalo nahi Supreme Court in Indian Dan Pinoya Fundamental Rights under Article 19 atoha hi anati sa hi hethei khachu phai Samsung nisia dan kala na to na thilsi bolna ki thakimet meitei te la achila jingwanga Armed Force Special Power Act zong ki koilo chule internet jingzong ki khadi lo su hi SDTOA le STTDU in Patiblo DM road nalhai anahai oto kimain nisim somni ligup ni khochun ki hausamna government to ananei zun angaya lai ki dingon om ki tanhi hichi ki hauna to kimena Manipur Police Control Room akon to ponchun achi sa nisim som ligup ni khonia truck driver ho chunga khutlana ananei hidinga ginmo KYKL active member alk jiten sana Elias na now to met to ahidan na pung doon Vai gaita atulut kimudong zuin nisim som nilagup zanidan segi git lamapat Meitei galgu bolhon Sadal Hills kangpu piho maum new kaitilman bito kinay lakvel Kuki zocha te Gamsung bulu dinga hong kon ho Assam Rifle chule Golkha Regiment hon atinova ki kaptona chilhajingin gisay nahi Thulut ki mudung zuin THUSOH LAHKHOM chana Meitei galgu bolho akitong khali amasang umdingin asayo nahi Phaila mapat ambulance zong ahong leizing 18 asayo nahi Thulut khanin asay bena Meitei galgu bolho le arambai tengol ho chu waroi singlama Kuki zocha te bulu dinga kalo ahin hichu GR10 alon ovin zong kisay nahi tu chana dinga tu chin nga ahijing na laizin nahi Protection level fall tisu apo ke thai keji somnalia pet somnil khatchan in apo khumjong le bit zo dinga gisim Tata Advanced System Limited in Nisim Quick Reaction Fighting Vehicle Medium QRFV2 Phaisung anglong tan hi Gamsung boina beithei lova Kuki zocha ten Manipur Police le ki vai hom le chunga ta sanna imacha anei talo nung ova center tibia uma to hitabang armor vehicle Manipur Police mandinga hongki tolut kin hi imadang ji hilo Kuki zocha te daunading ahidan ata lang lehjingin hi